Huku mihango ya kuhariria mambura ma mũthĩ wa Mashujaa igithie na mbere maria mararĩrĩirio muthenya wa Jumaine kiumia giki, aikari maigũirwo nĩ gĩkeno nĩ kunyita ũgeni igongona rĩa kĩmabũrũri. Tunashukuru serikali kwa kutupea nafasi, sababu kutakuwa na wageni wengi hapa, investors watakuwa hapa, envoys watakuwa hapa, watakuja wapate nafasi ya kuangalia Kisii, waone vile inaweza wekwa biashara mbalimbali ili watu wetu waweze kupata ajira. Aria mahuraga biashara ya ũkui marethambĩra wega-inĩ wa barabara gũthondekwo na wĩingĩ wa andũ ũrĩa wandandũrĩte biashara yao. Saa hii watu wako kwa klabu wakitoka tunawachukua huko. Saa hivyo biashara iko sawa. Na kitu kingine kaa rais namshukuru kwa sababu aliamua hii Mashujaa iko hapa. Najua hiyo ni kuonyesha saa hii Kisii County tuko hiyo imeshakuwa kaunti kubwa. Kuja kwake kama mgeni imefanya tumeona maendeleo, barabara zimejengwa, biashara inaendelea mzuri. So tunashukuru na tunamwambia rais tunampenda kwa yale maendeleo amefanya. Nashukuru kwa kazi yenye inaendelea kwa sasa. Kazi iko poa, kwa watu wa bodaboda tuko poa. Hata wamama wote wako poa juu wanashukuru wageni wanakuja. Wanafanya biashara poa, nyewe biashara iko Kisii poa. Sekta ya mikawa ĩrĩa ĩkoretwo ĩhotometio nĩ mũrimũ wa COVID-19 nĩ hĩndĩ ĩnyitĩte thĩng'a taũni-inĩ ĩno, ene mikawa makiuga nyũmba ciao ciothe nĩ cioetwo nĩ ageni arĩa matanyĩtwo igongona-inĩ rĩrĩ rĩa Mashujaa. Gũkũ irabu onacio citagũtigwo thutha ikeno-inĩ ici. And we have very comfortable rooms. Now we have VIP, we have cottages, we have presidential suites, and all of them have been booked. Kĩharo-inĩ kĩa Kisii meharĩria ma kũrĩa mũingĩ ũgaikara o ũndũ ũmwe na atongoria nĩ matwarithĩtio na mbere. Kĩharo gĩkĩ kĩrĩ na ũhoti wa kũnyita andũ 25,000 no rita rĩrĩ gĩkamũkĩra o andũ 3,000 nĩ ũndũ wa kwĩgita mũrimũ wa COVID-19. So we have been here and as you have witnessed, checked through every detail, checked even the rehearsals of what will happen and continue to supervise the construction that is going on. Arutwo a University ya Kisii mehokete ati President Uhuru Kenyatta ni akarugoria tabarĩra cia ũthii wa na mbere cukuru-inĩ ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.